Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Nakadaw jong ka jingle menti jong ka sarkar jilla halor ka jingdawa ban thung nong hikai ha ki government lower primary school ki dikhot jong ka Jantia students movement menta ka sngi palai jong ka arpu artarik ubna yayong arjar arpuwei ki lalaj ban Khang Tala ya ka Ophis Treikam jong ka Tnat Pule Puthi ka badon hanong ba Jowai Hashwa ban Khang Tala ya ka ni ka Ophis Treikam ki dikhot jong ka seng kila pha mi lut ya baro kinong trei bat hadin ka nipat kila Khang Tala lut ya baro ki kamra bat kuntup ru ya ka kamra jong district school officer bat ya ka kamra Treikam jong subdivisional school officer ka West Jantia Hills district tangha po khendiat minute hadin ka ni ki Borsenshar district balayalam da magistrate uba MA chalam rengkat lang bat deputy superintendent of police jong ka West Jantia Hills district uba MJ Marngar rengkat bar ka kinhon pulit kila poi ha ka ni ka jaka ban yakren ye penbait halor ka ni ka kam Kayak gitu tijong yung pa apa nang di biman mentok di long seng mahangnya kayak bilong GSM nya kayak apa pintu ke jenenge yung pa try yung sudah di stand tang sudah di apa dari foto ya karena long sim pada punya ini kan kontak Đạo cái SBSO đạo văn cái đạo thì công là để để cái trình thoát để chỉ đi áo để như đạo là trên cái khánh độ sự đến những anh Treikam đạo văn Khang Tala này đấy có office thì là ông nhà đạo văn John để thọ cái officially mà xe đấy tiền Tong nek tin ka kamu trip ngadang wanjon man office ta ta bi officially de ba I yang sarkar mentu wan dowi ya promotion de wanjon ko tempat ada yang apa file de officially ye bodi tempat ki de de kala mammat ki ha mi ki teman pa mi ki tenan jurong dunia teman ko ni hawa nan ni dengan sa tho dan ni na jurong ya de complain di official work nya được là nó có với ở trong này là có vợ là đệ đệ gì nhỉแต่มันพอว่าแต่พอว่าแต่ที่น้องแฝงเนี่ยว่าคิวหยอดไว้นะที่นี่ได้มีแต่ได้มีที่นะว่าได้มีต่ออีกทีทั้งมีในฐานได้มีต่ออย่างคนที่สิโอ้แต่ไม่กี่องค์ที่เขาก็ช่วยพี่กันได้เงินช่วยก็ว่าแล้วก็ช่วยนี่นะแต่เอางานนี่เดี๋ยวmà ông cũng nghĩ đấy là ông Khang Tala thì ông lẽ ra mà Tala ấy mình là gì rồi nhà xã cho có bagi staff của nó từ thời gian mà cái chuyện mà tất cả em đoán đến tất cả cái sinh nhật tất cả em đoán đến ấy tập xe là chỉ sẽ nếu nhiều cái xe là tập xe em thì đi thời gian mà đến tiếp là dia CEO komisi atau komplain rồi komplain thôi dan di police administrator ada baru kita seperti department yang itu bahasa institusional ada Thai dan kejumlah yang kita waktu yang kami use NGOs get since we already got the order today itself. So from today itself we start working, preparing all the official works, all the paperwork, and then after that we have things are dispersed to the person concerned. Bicara mengenai kalau sama distrik kami juga di Aiman ini dari Emlang. Hadin waktu message dan juga kupor wadam Silong to kali dua order bahwa kumno di ka West East. Ni dia yoi hakti mo senang kita kesaki wa ini kan yang rasanya war hadin deadline kamu tu mau dikerpat ilai cucu yo sarkar untuk ni bah kau diugi to kan COVID-19 là đi học dulu kujut perang teman kini kena skor kemana nih di admission. Kata tak jengdawa yo smart kila na admission kenang wa gitu binang kala yo em gitu skor go Treikam ada yo kita la inspect na yang kena admission yo sen. Kata tak message na yang ni to wengi mentu cipor yo jengiki dan apa ni kamu ke message dan di cipor na yang government nang yo tipi wa dale sket kamu pular go mo jengi to ko ni ka kamu ka habi pero skor ko version
kai hadu mentah kita kat kumki order jong sarkar nadu kumbawa kebenar du arpun trik ba kandi strik de manlong school no andre hadu mentah kimpat yo kino kai andre ne kaliang kejongi ngelawan khang la khang ini hadin panggil adep khang lai keren bat di no tri hang ne bat di no tri ne bat gila ai ni ke assurance ba gila yo ban tuno no kai ne kaliang kejongi tang kata ini pau je sukmen ba gila yo e kene ni scam ba ne kaliang kejong kiru kitsin kia hi kene kenang bakin step keloi no wood kenang bakin kena school senong kandong ya no